Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje mntanasekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sibhekela-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sobhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs engena njengamanje ezithi-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke isayine laphana-ke i-middle fielder eneminyaka ewu-30 laphana-ke uLebogang Phiri obekade-ke egijima kwiqembu laphana-ke kuyona-ke i-French League 2 laphana-ke i-EA Geingob impela-ke kuthiwa-ke lo mdlali-ke njengamanje ukwi-free agent after-ke ukushiya kuyona-ke laphana-ke i-EA Geingob yakhona-ke laphana-ke e-French ku-League 1 kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke imsayine noma inini ngaphambi kokuthi-ke nje iqale-ke yona-ke isizini entsha ka-2025-2026 iyona update engiyiphethe njengamanje. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo nisale kahle.